Banje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live kwa mudukurikirana igiciro kinini ndabashimira cyane. Ye mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Gusaba gukora subscribe kugira ngo ucikwe n'ibi biganiro. Uyu munsi nabategura izina ryiza cyane rihabwa n'umukobwa ari ryo Maya. Reka turebere hamwe inkomoko y'izina Maya, ibyo bakunda ndetse n'ibyo banga mu buzima bwabo. Nimucikwe mbahaye ikaze. Izina Maya rifite inkomoko nyinshi zitandukanye ndetse rikagira n'ubusobanuro bwinshi butandukanye. Mu Kiyahudi Maya bivuga amazi cyangwa umugisha uturuka ku Mana. Naho mu Buhinde Maya bivuga ububasha bw'igitangaza. Ni izina rifite ubusobanuro bw'imbaraga z'umwuka, ubwenge n'ubwiza. Naho mu Kigiriki Maya ni izina ry'Imana yo mu gitoro, mama w'ibindi binyabuzima, bivuga uburere n'urukundo. Naho mu Kilatini Maya rihuzwa n'ukwezi kwa gatanu, kuvuga gutera imbere cyangwa gukura. Ni izina rifite uburemere, ubwiza n'ubusobanuro bw'imbaraga z'ubuzima. Ubusobanuro bwimbitse, Maya ni izina risobanura ubwenge, ubuhanga, ubwitonzi, ubuzima bushya, imbaraga zo guhindura ibintu, ubugwaneza n'urukundo. Ni izina ry'abana b'abakobwa bafite impano yo kuyobora no gukunda abantu. Imico n'imyitwarire y'aba Maya. Maya ni abantu bagira umutima mwiza, ni abantu biyoroshya, ntibakomeza ibintu, bakunda amahoro n'ubwitonzi. Maya kandi ni ingimbi mu bitekerezo, ahora atekereza neza mbere yo gukora cyangwa gufata icyemezo. Azwiho ubwitonzi n'ubwenge, ni umunyabwenge kandi akunda kwiga. Maya aratuje ariko akunda gukora ibintu neza. Maya kandi afite imbaraga zo gukurura abantu, attractive personality. Bimwe mu byo ba Maya bakunda. Maya bakunda gusoma no kwiga ibintu bishya, ubumenyi, science, art and wisdom. Maya bakunda amahoro n'ituze, koroherana n'abantu, ubugeni n'ubuhanzi. Maya kandi bakunda kwambara ibintu bisukuye kandi bituje. Bimwe mu byo ba Maya banga. Conflict, abantu bavuga menshi cyane, guhubuka, kubeshywa, umuvundo w'abantu n'ibintu bidakunze. Maya kandi banga ibintu bidatunganye, abantu batagira umutuzo kandi bakanga akajagari n'urugomo. Mu buryo bwimbitse, Maya ni umunyabwenge, aratuje, akora ibintu neza kandi akunda kwiyitaho, akunda amahoro, yanga ubugome n'urugomo. Ubusobanuro bw'izina Maya ntaho burangiriye. Niba wakunze iyi video nagusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo uzacikwe n'ikiganiro gitaha. Mugire ibihe byiza.